U ovom videu vam želim pokazati kako živjeti mrtvu bateriju od mobitela. Prije nego što išta počnem, želim skrenuti pažnju na sigurnost. Vjerojatno sam svima nekad desilo da spojite mobitel na punjač, a mobitel ne puni. U ovom slučaju gori lampica, gori indikator da je punjenje u toku, međutim i nakon 15 minuta, pola sata, pa čak i više, mobitel se ne počne puniti. To je zato što je baterija ispod nekog nivoa gdje je mobitel u stanju da pokrene punjenje. To možemo veoma jednostavno provjeriti s pomoć multimetra. Spojimo znači plus sondu multimetra i minus na plus baterije i minus sondu multimetra na minus pol baterije i dobit ćemo neki napon od 0,03. Najbolja metoda jeste da dovedemo plus i minus određenog izvora napajanja na bateriju i da je direktno punimo. U tom slučaju možemo koristiti napojnu jedinicu profesionalnu, možemo koristiti napojnu jedinicu od računara koja je prepravljena da služi kao izvor napajanja, a isto tako možemo koristiti najobičniji punjač. Naravno, ogoliti žice. Ovaj punjač je 9 V i 2 ampera. Bitno je sad da je punjač koji koristite istosmjerni struje. Ne bi trebali da koristite preko 12 V izvor. 5 V je sasvim dovoljno, malo duže traje, ali može 9 do 12 V, samo treba biti jako oprezan. Ustanovimo prvo na punjaču koji je plus, koji je minus. To uradimo tako što spojimo multimetar. Većina žica je označena, obično je plus, ima šaru i dobijemo 9,3 V. Spojio sam plus izvora na sondu i minus na sondu. Tako da mogu pratiti koji je trenutni napon na bateriji. I sad kad spojimo ovako, nekad se desi da je baterija potpuno prazna, tako da ni elektronika na bateriji ne može reagovati. Ovako kad se desi da držite određeni period, a ništa se ne dešava, znači nije tu uopšte pad napona, znači ovdje se ništa ne mijenja, može znači da je neispravna elektronika na bateriji ili je baterija skroz neispravna. Obično kada držite određeni period, znači direktno malo veći izvor napona na bateriji, možete uništiti skroz ili eventualno živjeti. I evo nakon cirka 10 minuta držanja, baterija se napunila na otprilike, prikazuje 4 V. Sad sina ne morate baš 4 V, dovoljno 3, 3,1, pa 3,2. Evo vidite, recimo kad skinem instrument, kad skinem ovaj sondu, i dalje sad mi prikazuje napon na punjaču. Kad spojim na bateriju dobijemo pad napona i dobijemo trenutni napon baterije. 4,1. Evo recimo sad ga dostavim ovo. 4. Sad ćemo ubaciti bateriju u mobitel. Staviti na punjenje. Evo prikazuje 67%, znači treba odracati koji ciklus punjenja i praženja kompletne baterije. Uglavnom, to je bilo to. 68%. Ukoliko imate nekih pitanja, postavite u komentarima ili na društvenim mrežama. Pretplatite se na YouTube kanal, pratite nas na društvenim mrežama. Linkovi su u opisu ovog videa. Ako vam se video svidio, lajkajte. Ako se nije svidio, nemojte ili dislajkajte. Pa do idućeg videa.